ngo haye ikaze wowe wakanze subscribe nawe wakoze like nawe udukurikira uri iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali hanze y'imbibi z'u Rwanda. Twongeye tugarutse n'amakuru menshi mu ikipe ya Rayonsports. Kuri ubu ikipe ya Rayonsports abakinnyi bashyashya bakomeje kugenda binjira, abasohoka nabo bagomba kugenda basohoka. Abatizwa ni bande? Abo nibo nkuzaniye. Abatoza bagomba kwinjira mu ikipe ya Rayonsports. Umutoza w'abari n'abategarugori mu ikipe ya Rayonsports yongera amasezerano. Ikipe ya Rayonsports y'abari n'abategarugori nayo niko yongeye kugenda isinyisha. Kanda like ukande subscribe kugira ngo tugende tubana gatano kuri gatano. Iyi ni Rayon yawe TV nkuko bisanzwe, tugarutse n'amakuru menshi mu ikipe ya Rayonsports. Kuba warakanze subscribe ugakora like ni ukwiteganyiriza amakuru. Tuyahere ku bururu bwacu, agaciro kacu. Uyu ni umunsi wa kane cyangwa se wa gatanu. Iyi weekend habonetse miliyoni 15,113 mu mafaranga yakusanyijwe ku wa gatandatu ndetse no ku cyumweru. Urugamba rukaba rugikomeje mu gukusanya inkunga duciye ku bururu bwacu, agaciro kacu. Mwanya ni nacyo gihe abareyo mu rukundo rwacu tuzamura ubururu bwacu, agaciro kacu. Niba nawe utaratera inkunga Murera, urasabwa gukana akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1, ubundi ushyireho amazeru 2 ibihumbi 8, ushyireho inkunga yawe uko yabiri kose. Rayonsports isaro ry'Inyanza, Murera, gikundiro cy'abanyarwanda, yongeye kwibuka n'abakoresha nimero za Airtel. Ukoresha nimero ya Airtel nawe utazacikanywa ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1, ubundi ushyireho kode ni 553023. Ndongera nyigusubiriremo 553023. Amazina usangaho na ya Rayonsports. Rayonsports isaro ry'Inyanza, Murera, gikundiro cy'abanyarwanda, ikomeje kugenda yiyubaka. Umuzamu ikipe ya Rayonsports iheruka gusinyisha Dirisa Kuyate, uyu mugabo akaba yageze mu ikipe ya Rayonsports. Ibintu bikomeje kugenda byanga ku myitozo, uyu mugabo ugaragaza urwego ruri hasi. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayonsports badakomeje kwishimira uyu muzamu ataratsindwa, dore ko mu mikino ya gicuti Rayonsports B ndetse na Rayonsports A uyu mugabo ari we watsinzwe ibitego 4 byose. Ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports bwamaze kugenda bufata icyemezo cyo kugenda bamusimbuza uyu muzamu. Umuzamu wamaze kuba yaza ku isonga akaba ari Olivier Kwizera Gishweka. Uyu muzamu ugaragaza impano ikomeye ku rwego nyafurika, dore ko yamaze kugaragara mu mitima ya benshi ko ari umuzamu ushoboye ariko ugorwa na disipurine zo hanze y'ikibuga. Olivier Kwizera wakomeje kugenda agirana ibiganiro n'ikipe ya Rayonsports, dore ko kuri ubu ubuyobozi bw'ikipe ya Rayonsports bumaze kugenda buganiriza Olivier Kwizera ukomeje kugorana. Yifuza umushahara w'ibihumbi 2 by'amadolari, utumukize mu manyarwanda zikaba zaba miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda z'umushahara w'umuzamu. Ikipe ya Rayonsports ikomeje ibiganiro n'uyu muzamu Olivier Kwizera kugira ngo bagire aho bahurira. Ikipe ya Rayonsports kandi ikomeje kugenda igirana ibiganiro n'abakinnyi batandukanye, aho mu mpera z'iki cyumweru yasinyishije umusore Ntarindwa Aimable nimero 6 guturuka muri Mukura Victory Sport, akaba yaramaze kuba umukinnyi wa Rayonsports. Rayonsports kandi si uwo mukinnyi wenyine wasinyemo, uzwi nka Harerimana Abdulaziz bakunda kwita Rivarudo mu ikipe ya Gasogi United. Uyu nawe yari yarangizanyije n'ikipe ya Gasogi United, yamaze kuba asinyira ikipe ya Rayonsports ku myaka 2 mu ikipe ya Rayonsports. Umushahara w'amafaranga 800 ibihumbi 800 by'umushahara na miliyoni 10 z'amanyarwanda. Uyu mugabo
Rivaldo akaba ari umukinnyi mwiza ikipe ya Rayonsports imaze kuba igenda yibikaho nyuma yo gusinyisha Ntarindwa Aimable kuri miliyoni 10 n'umushahara w'ibihumbi 700 agomba kujya hembwa buri kwezi. Ikipe ya Rayonsports kandi yongeye gusubukura ibiganiro na Bigirimana Abedi kuri miliyoni 25 z'imyaka 2 mu ikipe ya Rayonsports. Iyo ni recruitment ya Bigirimana Abedi miliyoni 25, akaba agomba kuzajya ahembwa miliyoni n'igice y'umushahara ku mafaranga ya buri kwezi. Rayonsports ikomeje kugenda igirana ibiganiro n'ikipe ya Yanga Africa ku mukino wa Rayon Day. Bidasubirwaho umukino wa Rayon Day wari uteganyijwe ku itariki 15 wamaze kuba uterwa pine ku itariki 16 bukiye bwaho mu bushishozi n'ubwitonzi mu ikipe ya Rayonsports bamaze gusuzuma basanga bakinnye ku munsi wo kuwa gatanu abakunzi b'ikipe ya Rayonsports batakwitabira nk'uko bikwiriye. Ikipe ya Rayonsports rero yamaze kuba ihindura itariki Rayon Day igomba kubaho ni itariki 16 z'ukwezi kwa munani muri stade Amahoro i Remera. Yanga Africa yo igomba kuhagera tariki 15 z'ukwezi kwa munani hano i Kigali. Umukino wa Super Coupe wamaze kuba wimurirwa stade kandi wimurirwa n'amatariki. Mu mukino ugomba guhuza APR FC ndetse n'ikipe ya Rayonsports ugomba kubera kuri Pele Stadium ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani. Nahawe nahanjye kugira ngo tubinyuma y'ikipe ya Rayonsports. Ubudasa bwo kwiyunga hagati ya Ferwafa ndetse na Rayonsports kuri ubu bakaba bajyanyemo mu rwego rwo kugira ngo banoze umubano n'imibanire myiza. Ikipe ya Rayonsports yamaze kuba ihabwa stade Amahoro ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani. Ferwafa ikaba yabigizemo uruhare kugira ngo minisiteri ihe ikipe ya Rayonsports stade Amahoro ku itariki 16. Reka tubashimire kandi tubifurize kugenda mubana natwe, tubifurize gukanda subscribe no gukora like, tubifurize amahirwe mu byo mukora byose, tubifurize mu rugendo rwiza rwo kwiyubaka, gukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri kode za Rayonsports twiyubakira Murera isaro ry'Inyanza. Ibiganiro byacu nakagaruka dusubire mu makuru arambuye turi buze kongera kugaruka ku mugoroba.